Ya pi kungri picnic spot along nili nang kecetong dun long dak rong sar tumpen dang lok rong sa asor kadu we phanta ninga klong pen choro lo la sipini dak kewang pen dak akenang sot ko son si pa develop je putha ka bangke pini dak rong asar tum pen nili phan lam nang paklang dun pen la so lam puthak nili dak local embassy mate Carminglo Autonomous Council Richard Tokbi lapen Carminglo Autonomous Council CM pansita melo nili la hailama puthak palepo si dak akenang sot ana bangke nili tuma department along pentame chingwai chingsai po la si non kewang je ningkan annual action plan along la hai kethap ponji aputhak nili tum chingwai pon po la si dak nili kewang pen kethek long abangke dak pu Plain district pen dame te bokhet la se dak a potential bang ke dak do la se tum jong se dak adim paklar pen palang mesen upro te anso se dak rong sor tum tame kadu weda kiching thur awar sai si mesen son si long ji la pen dak owe kimi tum riso jang tum ta menang se paduk lo la se pini dak kewang pen ning samolo la se ani ka prek nili a porche en pen si kupisi dak claim ji ma pu dak ani ka prek apor en me sini dak kewang ji phanta nili chi sikik ji la pen non nili dam si department atum pen chingwai si dak koson si ke claim mi ma la pen anso se palang mi ye putha ka bangke kaduk we rong asor ke thegi ding atum pen chingwai chingsai pon si nili tum ke claim pon ji phanta melo mo kewang ji arni bangke ni tum chi sik pon ikpo pini arni ke mer ni mana ning karong arni lo la sidang ni tum lo kho thoi ke ki pa phi hek ajaka sitamel bangso pini karbihan kachijin so mate kaching hon kido pen ajoine si ili tum tourism em sarta alang li wang lo la sini to phan lam chang na chipi kang la pen na son facility ki cho hang non pen sitamel alang li non mat ke kempo pus alang li chakang la sinili chuni thu wa alam mang pa lo la sili tum dak local em sar mate MAC sar alang li Richard stock system la solo code alang li ta aruso se jakong chipidun purpose ning chithedon chithepon lo la penako ansata li tum autonomous council CM sar alang li system la bangso putha aruso se ajurnang pidun popusi nilihin rong asar hopen chuning ripar piglo la si pini arni alangli tourism sar em sar alangli wang kecipadu ajone ku pia ajone ma pulote towar ajone ilitum kiso un e punon kacipon sisteme hengno pik ajone si alangli lai hai nilitum chuning ridun si alangli chi chakang lo la si towar ajone pen si Jasemet la dak picnic spot along li kesanga han sitame alang li pachun pon pu pusi alang li nono ko ka chichak mon lo la penako la towaranta alang li tum un anke bor ipo pusi na yo la department tin phanda chuning lam pensi pachirap chiri pensi la bangso kampang pachun nang pusi rarang thengno sidame alang li tum chichakang lo lan sinili lam the klempun vegji puning ke thedo ma alang li pa la bangso ning thege do asap oi ning thedo athemane alang li ki claim pon dia war sai ke asa o dili ning chi thedo po tam tan tuma arong sona dengi the atumbang lama prang wang lo sitame la non ilitum roton sar ta wang lo la penako la non ilitum em lo dak duar baguri em sar Richard stock bi amasta chi wang lo la penako rajan inti la hai atu political leader tum ta wang olo sitame songe chi chak bang ke avela hai sita pa play non nilitum la local MAC lo mate em lo alang li Richard stock bi sitame towar bonaya phanta alang li lam chak chi pika sitame ni pa play pipelang sitame la bangso putha si alang li non tourism sar em sar alokot si alang li jakong si pidun po mante siabar sai si pidun po sinili hin ning the pano karbang